Ministiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rubio amaze gutangaza ko Ukraine yemeye umushinga wa Amerika usaba ihagarikwa ry'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine mu gihe cy'iminsi 30. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire. Ministiri Rubio abivuze nyuma y'ibiganiro byahuzaga impande zombi bihujwe na Arabiya Sawudite igeda. Uyu mukuru wa diplomasi ya Amerika yavuze ko agiye kujyana uwo mushinga ku Burusiya abasaba nabo kwemera guhagarika imirwano. Nyuma y'ibiganiro byo kuri uyu wa kabiri, Amerika yahise itangaza ko isubukuye inkunga ya gisirikare yahaga Ukraine. Yanavuze ko igiye kongera gusangiza Ukraine amakuru y'ubutasi. Muri ibyo biganiro impande zombi zemeranyije ko zigiye gusubukura umugambi wo gushyira umukono ku masezerano aha Amerika uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro muri Ukraine.